Neretana ria athaki ya timu ya Majinpa FC magikongwira makinya maria matacoketie mubira-ini wa maguru kuria makoretwo namba 4 thiini wa Laikipia County League ari ihinda riao ria mbere guthaka mbitikaini ici. Murugamiri wa timu ino Joyfrey Nyaruri augite mahotete gwitiria mihenga itiganite iria igomagira timu ino ta ya kwaga mbeca cia thabari na kugura nguo hamwe na mubira. Thenge wa guthaka mubira wa maguru, athaki a timu ino ya Majinpa makoragwo mandikitwo ni kambuni ya imwe ya mahua muciini wa Nanyuki iria makoragwo makiamukira mushahara o mweri. As Majinpa FC sasa ni kwamba tunataka kuwa strong na timu ambayo inavuma. Tunataka kumenyana na hizo timu tunasikia wanasema wazito, hizo timu za Ulinzi Stars. Hizo tunataka kuzikutana nazo kwa sababu hakuna kitu tunakosa kwa sasa. Philip Abong augite kiroto giake gia gutherema muturire-ini ni githinekanitio na akiambia uhuthiri wa dawa cia kulefia, no thutha wake kuheo kanya na guthaka timu-ini ino muturire wake no ambitia gucenjia na riu ni aratanya njata yake ya guthaka mubira ni gucangarara na kunya pombe, lakini baadaye kupitia kwa wafadhili wa Majinpa waliweza kunipata pale kijijini, wakaniadvise, then wakanileta kwenye uwanja nikaweza kucheza mpira. Baada ya kucheza mpira walinipeleka, wakanipa kazi mle kwenye kampuni. Mugamiri wa Beo Jithikamiine kia mubira wa maguru gia FKF Ibrahim Wabogo ni oretia kambuni ingita ici cia andu kiumbe ire kaunti-ini ino cietekera kunyitira taranda ta ici mathako-ini nyamu Beo Jithi nio mateithikaga muno ukiringithanio na mawira maria mangi ma kwandikwo. Zile kampuni ziko pale nje, ningependa kuhimiza waweze kushikilia vijana ambao wana talanta, manake michezo saizi ni ajira. Geri Fotera, Inoro TV, jitagwo Alex Muriithi.